Jutang henlo khera je, lamet henlo khe chithe, lapen kachingrum henlo khele. Sonsi, hawartin sita karbiri sonim su, rongaje pinang an aningkan pen, nang paman bombang bomsi. Pining ingdeng thongkepra isi, Jonel Karbi Youth Festival Puluni Hawar. Amai sita patumi niphai kore siarni pen pangchengse. Pre niphai kore hini arni, dengkimo apam along, aduntu arni ke paman pon. Bangso jutang amai rong ke tong pen pangchengse. Karbi jutang asong mate KCS alama amai po pronason rong parpe ingtur ponsi. Bangso ahawar ajutang amai pangcheng pon. Bangso maya loga cherapdun dirikam amai pi Sabina Teron pi social worker advisor MLA Dorsing Ronghang advisor KACEM Gambura Kiling sonse penang an jutang kaching hon kithe kining atum chitong dun pen bangso ahawar karbi risonim sorong aje along RDP dun sonse arni kangsam porphai troxy malom serdhun pola marjan sita MLA Dorsing Ronghang ahin pen ing pupon lapen ada porphai crazy malom hiju ke hang lapen ki pieron alamu KAC Joint Secretary Tensing Rongpi ahin pen ing pupon. Puluni pen pradhan kro report News 18 Difu. Lo kace patte lo bang horani da ngi je bang harap pamuri nangji sala sofan kace segi fan sini di kaduk be hanta kace ningi lo kan nalang nang tu fan kaduk be ta non son thot bang cira bang citu tu juning risi lama kan kur long bang pan sini lam ten to fan lo padang Kupon long porbang dari ningarong pi prima ilum isi khe kang phim lunang ke lun barim kan barim ke chot anjat kali lun gimi kan gimi ke chot anjat kali ilitum tirtheda non digital labang so film ko hisap pe rame ilitum pindeng sombot jutang jubat mokha jongsi sonsipen paklang thek lutang te khe pan penang an labangso akrab do tasi labangso serdihun ku film make nili hemasor ku alang kili jalang pensi paklang kono tasi pinong we labangso film kangku ponlong opot ningarongo lapen we kimi adum ta lason thak thak penang an son sepen